لما أنت እግዚአብሔር is gonna make it alive. أتي حلم تخفت سميه. أتزرع خايوك خوني. While he was there, صحاي عربو يبل. لما أنت نعهدكم كزاربكم يدلي الله. تسفاز قرصكم. صحاي زعربكم. نجارات كله. You can't walk anymore. Can't go anymore. تعاطوا مع تعاط الله. Can't knock it. Everything seems dark. This guy, little did he knew that God was going to visit him in a new way. እግዚአብሔር በሐዲስ መንገድ ይኻብ ጸልማት ዘለዕል ናብ ክብሪ ዝወስድ ካብ ጸጋ ናብ ጸጋ ዘገሰስ ሰጋገር እግዚአብሔር ሓባቢ ለና በረኻ ወስዳ አውድማ ንልባ ዛረባ ኢሎም ማዓንቲ ዝውቀት ነገር አለ ያውሽትኻ እቲ ቅድሚ ሕጂ ክትወለድ ከለኻ ምሳኻ ዝተወልደ ዕጫ ከም በሐዲስ እንደገና ሕጂ ክትስዩ እግዚአብሔር አብት nobody ሰብ ዘይፈልጦ ቦታ አበረኻ ወሲዱ no አራዊት ዘለዎ ሞት ዘለዎ ጥፋት ዘለዎ but God እንታይ ይብል ቃል አምላክ መስለኩም ሲ ጸልመቶ ፀሐይ ዓረቦ ይብል እምኔ ተተር ኢየሱስ ደቀሰ ይብል I don't think it was እምኔ ነበር The Bible say that Jesus is the rock of our salvation. Amen. You can lean. السبزة تردو ترى أمن زي كونسي something divine ملكوتاوي تدقي في حاضره. I can't sleep. بزيد تمنت ندابل بتقاني زبون قوي ندابله. In fact نسوا عندو تشافينو عندهم استخفتوا جنا أراوي تالويا. They are sniffing from miles. I sense and I feel, I smell dinner. You just are navigating. It was so. You've been hunted like a dog. You just alive because እግዚአብሔር ዓላማ ስለዘለዎ ናባኻ መጽ ዝነበረ ናይ ጸልማት ሐሳብን ሞትን እግዚአብሔር ጣልቃ አትዩ አይትንክፎኒኻ ዓላማ ለኒ ዘይተወልዱ ቆልዑት ኣለውም ዘይተኸናወነ ነገራት ኣለይ he's got to live, he got to be alive ይሉ ካብ ባሕሪ ካብ ጉድጓድ ካብ ጸልማት ካብ ሞት ካብ ቦምባ ዘውፃአኩም እግዚአብሔር ዓላማ ስለዘለዎ ብህይወት ዘለኻ እግዚአብሔር ጣልቃ ስለዘኣተወ ሎሚ ኣብዚ ኣብ ህይወትካ ውሽጢ ተፈጽሙ ዘሎ is because ንስኻ ዘይፈለጥካዮ ጸልሚቱ ኸሎ ንዓኻ ዝተመደበ ንዓኻ ዝተዳለወ ጸላይ ስራሕ ኢሉ ካብ ሲኦል ዝተላኣኸ አጀንዳታት ኩሉ ኣብ ድርኩሪትካ ሃይበጽሐ ሓው መንፈስ ቅዱስ በልዖ ኢደ እግዚአብሔር አምላክ ቆራረጸቶ ሰይፍ እግዚአብሔር በተኖ ኢየሱስ ጌታዩ ሃሌሉያ አረ ኢየሱስ ጌታዩ I can't hear it ኢየሱስ ጌታዩ Now he is in the middle of nowhere. Gim kalam la kan table halawayka. I dekesini ay takesini. And let me tell you, khabar ba'to corner. They was just coming. They know that dinner was ready. They can feel, they can sense fully zone. They know that. Kamal is khashtu tkhlim. And they were there. Gin table muslakum ka. እግዚአብሔር gina ልዕሊ ኮይኑ table muslakum si Jacob. Ana amlak Abraham bin Isaac ne. I promised Abraham that I will never leave you now. إلى زادك إسكال زلها مدرنا هي بك خورسك I mean you missed my point إذا مدرزيا إخزابير أملاخ يبكاي أبتخو كعلز قبارو إلا لو زقبارو you are zero come on wake up إخزابير نظام مدرزيا هي بكاي إخزابير نظام مدرزيا هي بكاي إذا مدرزيا هي بكاي إسكاون انتهونكا زي رد أكاون انتهونه but God is bringing the promise اتختمت خلقا يتنتخ خلقا قب كله أبتناتك أجندا إخزابير كالغاري إلو كقبروز حسنة this is the time نظام درزيان دك خان عغان كورسكاي أرزا أمنا إخزابير كبريهاب هاللويا 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 hey now እግዚአብሔር ተዛሪቦ ናአኻን ዘረኻን ተሓር ሓንቲ ቃል አላ ፕሊዝ እዚኣ ፓስተር ጽሕፍኩም ኣብ ዝመደቅብሯ እንታይ ዝብል እቲ ዝመደቅኩ that which I have promised ከይገበርክዎ ኣይሓድገካኒ
ስለዚህ ተስፋ he will hunt you like a dog አምላክ ከይገበሮ አይሐድገከኒ ሞት አይክትርኢኒኻ ተስፋኻ ከይጨበቃ ሕልምኻ ከይረአኻ ክብሪ እግዚአብሔር ከይተገልጸ nothing is going to happen and almost መጽኦም አበከባቢኡ ግን እንታይ ብለ አውቃ ይለን ግን I read it in my mind God said you can't touch ጣልቃ አትዩ ገሪኹም ከኋተይ ቢወዝ ዘለኹም ጣልቃ እግዚአብሔር ስለዛአተወልኩም ኮይ አማ ከልሞትን ህይወትን ጣልቃ ዘአተወ እግዚአብሔር አረን እግዚአብሔር ክብርን ሃቦይና ጣልቃ ሞት መጪ ነሮ እግዚአብሔር ግን ጣልቃ አትዩ ዶክተር ዝበሎ ነገር ነሮ እግዚአብሔር ግን ጣልቃ አትዩ አስማተኛታት ገሌኹም ሰባት ዛዓጎል ተገይሩልኩም አስማተኛታት እዚ ተገይሩ ክታብ ተገይሩ ግና ክታቦም ኩሉ እግዚአብሔር በተኖ ንስኻ በህይወት አለኻ ገናውን ክስስኒኻ ለማዓንቲ ዝተገብረ ነገር ለማዓንቲ ሓው መንፈስ ቅዱስ በልዖ I dispronounce these things out of you I renounce it in the name of Jesus I ክሰርሕን እዩ እግዚአብሔር አምላክ ፈትሐከ ሃሌሉያ ዝተፈተሐ ህዝቢ ሃሌሉያ ተመደበ ነገር ካብ ሲኦል ዝተላአኸ ነገር now listen Jacob little did he knew እምነት ተረኢሱ ደቀሰ እቲ እምነት ግን it was another level ሰብአዊ ምድራዊ ዘይኮነሲ supernatural up to እምነት ምስደቀሰሲ you know what ድምጽ እግዚአብሔር ሰሚዑ for the first time it was just you know a religious በናቡ እምነት ዝኸይዝነ ሕጂ ግን እግዚአብሔር ከዛረቦ ጀሚራ It's time for you. በሐሰው ሰው ዘይኮነሲ ድምጽ እግዚአብሔር በrevelation ዘዓመት እዚ ዓመት revelation The second thing is ሰማይ ተኸፊቱ ሪ He never had a clue but now መላእክት ሰማያት ከዲዩን ኮርዱን ከሎ and he saw the hands of God and he received the promise ተስፋ እግዚአብሔር አምላክ ያዕቆብ እንታይ ይብል ያዕቆብ ድማ ካብ ድቃሱ ተበራበር እሞ አነዳ አይምበር ለካስ ንጽዳ አኻ ዘይፈለጥ ካምበሪ ዝሁሉ መንገድ ከይድ ከለኻ እግዚአብሔር መሳኻ ነይሩ አብ ጸገምካ እግዚአብሔር ነይሩ አብ ንባዓትካ እግዚአብሔር ነይሩ ዘይሰምዕ ዘይርኢ መስል ግና he was there watching you yes እግዚአብሔር አምላክ በሐድ ሐድ ነገር ተሕሊፍካሎ you've seen some troubles and problems and values up and downs ግን እግዚአብሔር እንታይሎን ሰይጣን you can go so far but not touch him because the promise is in him there አኽሞ ነገራት አለ ያዕቆብ ደማስ እዚአስ እንታይሏ እተፈረህ ቦታ nothing but this is the gates of heaven almost it's the gates what heaven I'm speaking to you gates of heaven source of heaven ክፈት ካብ ሕጂን እኔው ክስቶን ታይበለ ካብ ዘይኮነሲ direct from heaven God is going to open the treasures of heaven ሰማይ አብልዕሊኻ ክፈት hallelujah too long too far حد زي النبي انتاي بلا انتاي كون كوني get out of this place God وكذا عمل عملاق بقلنا عها خزار بكاي يعني تراك خفتي دمت እግዚአብሔር ከሰሚዕኻ no longer you're going to be tossed to and fro by some people who call themselves a prophet እግዚአብሔር አምላክ ድምፁ ከስማዓካይ God is going to speak ደቂስካ ኸለኻ but this is the most important listen to this ያዕቆብ ነቲ ተተርኢስ ወዝነበረ እምኒ እንታይ ከዓወሉ አብልዕልዩ ዘይቲ ከዓወሉ That is a sign. This is my prophecy. This is my word to you. Habzuwata zi hwate. እግዚአብሔር ዝቀብኦም አለው ሕጂና ዝደቀሱ አማን እግዚአብሔር ጸዋኦም አለው but they are now fallen. ኣብ ጽርግያታ ዘለው ኣብትን ዘለው ሕጂና ዝትስእሉ ዘመን ክኸውን ዝቀብኡሉ ዘመን ክኸውን ሓውልትና ቤት አምላክ ክኸውን እግዚአብሔር ዘዓመት ዘአሕሊፈኹም እዩ ወርቅን ብሩርና ተይብላሉ ሃሌሉያ እግዚአብሔር እዚኦም ዓበይትና እግዚአብሔር ሰባት እግዚአብሔር ተጠቀመሎም something has happened ሕጂና ምትሳክ ክኸውን ሃሌሉያ እዛ ከተማ በአገልገል ተخزق በቢያ በነቢያት በሐዋርያት ከዘቅያ እግዚአብሔር ክቡር ነገር ገበር ይዛ አመና አሜን ይሉ እግዚአብሔር ክብር ያሃብ ሃሌሉያ ዘማማን እዚአቶም ሃሌሉያ now ያዕቆብ ድማ
حال ነገር ገይሩ That was the most important of all the trip. He did not go, but he made a vow. እንዳይሉ አምላክ መብጻቱ Now, I want you ትወረቀት ሒዝኩም ዘለኹም መብጻዕ ኢናቱ ምክንያቱም እንዳይሉ ምብዙ ኣብዚ ዝኸደ ዘለኹም ዝብላዕ ትይብካኒ ክዳን ትይብካኒ He was crazy boy to ask God. God is thinking something great. Nation in him. ንሱ ግና ንምንታይ ዝሓተ ዘሎ ዝብላዕ አንስተይ ክዳን ትይብካኒ ብድሓን ተመሊስካኒ Hey, okay, that's just peanut. That's not the question. ግን እግዚአብሔር ሕዋቴ ዝብላዕ ሲኢንኩም ኣይክጠምን ይኹን ብክዳን ሲኢንኩም ኣይክትዓርቁን ይኹን ዝዓመት እዚ ግና እግዚአብሔር I am prophesying and I'm here on time and on target. I'm here to raise up something. The ነገር አውሽቶም ክሽከል ዘማዓልት ዚአን ህይወትኩም ስለዚህ ሕዋቴ don't you ever think now yes come say don't you compare yourself with others. Don't care what others do but do your business. ምስ እግዚአብሔር አምላክ anything እግዚአብሔር I'm after this business is መብጻዕ ይኹን I'm about this ናይ ሓዳረ ግደ is መብጻዕ ይኹን እዚ ናይ ደቀይ ነገር is መብጻዕ ይኹን እዚ ናይ just everything that you are planning ኣብ ህይወትኩም ዘሎ ናይ ትምህርቲ ናይ ሓዳረ ናይ ስራ this is going to be ሓሊፉ ዝጸንሕ and yet he haven't even given he said but ትበኒ ግና እንታይ ክበቃ ኢሎ ሽርክ በቃ I promise I will give it to you እግዚአብሔር said okay now Peniel was the most important place. Nati bota shin zahabon si Peniel. Now, let me surprise you. Because that place, that spot, Abbahagu Abraham, way before even Jacob was there. Mr. እግዚአብሔር አምላክ መሰው ሰሪሑ Mr. እግዚአብሔር እንታይ ዝገበረ ዲል ዝገበረ ኪዳን ዝኣተወ and Jacob doesn't know. So ንሱ ዝመስሎ ዘሎ ህይወቱ ከድሕን አቅጣጫ ሒዙ እግሩ ዝሃቦይ but ናይ ጻድቅ ስጉምት በእግዚአብሔር እንታይ counted እግዚአብሔር ዝመርሐው and God to fulfill that promise ና አብርሃም ዝኣተወሉ he took him to the same spot እግዚአብሔር ነዚ ምድር እዚ ይበካለሁ ኢልዎ ያዕቆብ ዝፈልጦ ነገር የለኒ but years after the second the third generation not knowing what እግዚአብሔር ግና after አብርሃም ተስፋ ዝሃቦ after ወታቲ he found himself Jacob my Peniel experience was the most important experience ab gazu ዘይተለማመዱ አበረኻ ግና he got to know God he got to know his future he got something in him now what is it ከነግረኩም እንታይ እዩ Peniel ገለገለና ሰባት we don't have the experience of Peniel አገልገል ተነግረኩም you must have a time you must get connected somehow somai ተኸፊቱ ና እግዚአብሔር ክብሪ if you haven't seen whatever you do it's going to be entertainment a motivator speaker without the anointing is nothing but just entertainment a preacher he can preach but if not without anointing without the glory of God without the touch of God it's going to take you nowhere we must see God አምላክ ሰማይ አለኝ ሰማይ ብለለኻ ከፈቲ but there must be an experience of what Peniel the gates of heaven the rock of salvation ሰማይ ተኸፊቱ out of nowhere that was important ነተን እስራ ዓመት up what was it the Karan ነተን እስራ ዓመት up Karan ዝሕልፈን safety ንዕኡ completely ሓገዝ ዝኾነው what he have been in connection now listen ናብ Karan መጽ the issue is what እንታይ ነይሩ ስለኩም ናብ Karan ዝኸዱ እንታይ ነይሩ pastor
And there was another thing he was going. Karan, he went for a wife. How did she come to you? You went to her, or she came to you. How did you guys get? A long story. We just keep looking. Yeah. My Elsie came to Sweden. I was a pastor, 24, 25 years old. I'm lonely. I'm just pushing and pulling. God, give me a wife. I'm serious when I'm telling you. I'm not going to have to have one. And then God said, you are the one. Pennsylvania مسكت كنا ده عصرت عمل ديك قال قلنا كوركوسي حدث بذكره. Hey, are you still free from women? Now I'm just bound now like it could be. Somebody's in my life now. You know, it's a way to don't sit down around and just wait for someone. Go after her. Get her, come on, put hook on her joy, pull her, come in the name of Jesus. Send the Holy Ghost. I was praying for Elsie every day. Sure, I was praying for her. I was every day protection. I mean, they were wicked. So many ugly things has happened. And you know what happened? He cannot find it. He was frustrated. And I say, that's my prayer. I was praying for your protection. Hallelujah. Wherever she may be, hallelujah, God will protect her. No. This guy is going. The heart could go up to Manasi. Exabir, into Amani Zello. Ablia. Gen Kadimuzra Amani. Rahel. And he got crazy, Mr. Abaka. Rahel. Exabir Gana. Okay, Rahel's bondi. Daisy. فشوبتي بال حراري إذن حراري ديكاس إذن ما هو سقل كاي تبايلو you know buy one and get two بالالو yeah take Leah but you get Rahel too. That's what happened by the end of the day. Hallelujah. Of zaman Naomi فكر الله says you just have to stick with one. Aji. But what God wants to Leah. See when you are not chosen by a man, don't worry about it. እግዚአብሔር ግና መሪጽኪ እግዚአብሔር ግና ይዕንቱ አባኺ ዘሎ ያዕቆብ 7 ዓመት ንልያ ተገዚኡ ይብላ ይኮነ ለሃር ንላባን ታይልዎ my time my deal is over ስለዚህ ማልካ ሀበን ይለው ኦኬ ድግስ ተደጊሱ ሽዑኡ በመንታይ ተጠቅሊላ መጽያቶ ብናይ ራሄል ጋውን ተጠቅሊላ መጽያ ውሽጣ ዘሎ መኒ ልያ identity not allow she cannot be what she wants to be. We are just acting. Stolen away the personality. We are trying to act somebody. The system we are just acting. And Leah has to survive that night. I wish to بدقن راهيل تمثل أزيد ماني يعقوب راهيلي كل عام تتبعه كم حنت ما عالت تجزيز. I'm telling you, wow. شو حتى عام تتبع مستجزء he must really love her. So you have a way to check up, ladies. Make him wait another 7 years. So check if he can wait, that you know he loves you. No, amen. I know. Forget it. It may not work out zaman. But this guy loves Rahel. So, Rahel. And I don't know how the night went. But I'm sure he was happy. But Noghogana somehow what? I can see his expression.
You know what? This is exactly what he did. This guy did the same thing to his father. بمتقلل مني إسحاق إلوسنا ببو. It's an idea. It's a dashboard. Whatever you sow, you will reap it. Xavier Amlazi, he just he said this is the time to get what you deserve. The promise is still alive. He got his, but you gotta pay. Now, what happened? Rahel, and they're gonna show Atam. My God, 20 years of his life. Again, in the meantime, Tom Aser تغلطن تاجروا ماله، تويدا ماله. أنت إخزابير أمني نيرو، أب ليا إنيرو. Because she is gonna give a birth, Judah. And Judah, what is he in his seed? Abush zallo, ab zallo is internal. It's something internal. إخزابير أملاك بلامباري نازت أمتو نجاري. كم مني واتيو؟ سلازي ميزان نايليان راهيلن دهدا أنيم أبيلكمو نايليا ميزان. Too visible. But Rahel came, buy one and take two. That's how it is. Now, Karan is, the house of Karan, the place Karan, is a place where the promise has to be fulfilled. Not yet. He doesn't know it. Again, up Karan, it was up and downs. He can never survive with Laban. Laban kufu sabi. You cannot trust. Gin Xavier Saatun gives you Xavier time to go. You will know it. When the time is ready, it's time for you. God remember his promise. Intada Melika Meliskan ilu hijja abagi'na at'alin kabtin show dakuha asar taglte all together. I mean, he is just sarawit ghainzalo. Now he's moving. Laban kay nagaro, he's moving. The station ra'ayina, I want you to understand, Bethel is very important to survive up Karan. It will help us. Ab Babylon, ab Gibsi. Sudan zahalafna, Bolivia zahalafna, Etiya ab Smera, where ab Disaba. The revival, the mark of what zahalafat, Dagirna, survive Kangabur, it could have been dangerous. In Karan, he had a better understanding. He could see, he can hear. But what happened is when the time is over, Isra Amet Ab Karan, it was devastating. And still, the promise was there. Laban Missamah. Now listen to this. Laban Missamah. Sarawi Taqtitu. Saifu Melihu. Nta inda gabara. Inda fukara. Karkubo. Inda fukara. Na'ana abzis. Laban kutkoniha. بدهري أبزس أنا هنا نسخة دمان أنت كتكونيها يعقوب زفلت أنا الحقوق هذا يعقوب زفلت أنا قرأت يلن لابان جنا بقطع عصيف ومليحيز متزلو سراوي تغتيز متزلو and he's coming and قلبه بتعليت تأجنيبل نداخل كخلها God comes and up you can't take it he is mine ተስፋይ ዝሓዘ ሰብ እዩ ካብ ውሽጡ ዝወፀ ነገራት ኣሎ ገና ይትወድአን ጣልቃ ዝኣቱ እግዚአብሔር ጣልቃ ከኣቱ ብዛዕባኻ ጣልቃ ከኣቱ ኣብ ህይወትካ ውሽጢ ጣልቃ ከኣቱ ሃሌሉያ ጣልቃ everybody ጣልቃ come on ጣልቃ ኣትልክሎ ሃሌሉያ ዘይትፈልጦ ነገር ክቐትለካ ዝመፀ ብለይቲ እግዚአብሔር ጣልቃ ኣትዩ እግዚአብሔር ጣልቃ ኣትዩ ጣልቃ ኣትልኪ God has, come on, can you give me, Autaru, come on, give me, Autari, Dagai, money, I'll give you, Dagai, come on, give me that song. Alka Atiu. Exabit Alka Hatulkai. Not much in your exabit Alka Atiu. Satan Medibun your exabit Alka Atiu. Loma anti Amakel can Amakel Alaihan exabit Alka Atiu. Doctor Zvalona exabit Alka Atiu. Satan the Asawa exabit Alka Atiu. Sabazvalot Alka Atiu. Kufa Asawazma the works of Alka Atiu. Aganantism the works of Alka Atiu. Hexabera Makel Ati. Hallelujah. Alka Atiu. You may sit it.
ጣልቃ ዘአቶ አምላክ አለ እና በታለይትቲ አንተ አይሎ መስለኩም እግዚአብሔርን ላባን በዱኮነ ክፉ ከይትዛሩ አጽ ሚስመንጸ you know he's already locked the Assyrian he can't do nothing ነብረኩም ሓንተ ገብረኩም አይከለኝ ያቱም ተስፋውሽ ተባለ you are the man and the woman of a promise አማከል ካን አማከል ተስፋን ዘሎ መገድ ድራይ it's just only a way ጊዜ ድራይ now listen ምስ ያዕቆብ ቃል ኪዳን ተአታቲዮም በሰናይ ነገር ተፈላለም እግዚአብሔር መስጸላተኻ በሰላም ክትነብር ከገብረካይ but there is another station that Jacob has to face man Esau አብውሽጡ ስክፋት አለው ነዓመታ ዘሐዘ and it's እዚ ነገር እዚ ብጀካ እግዚአብሔር ዝኽእሎ የለኒ ብጀካ አምላክ ኣብዚ ኸውጾ ዝኽእል ወላ ሓደ የለኒ and Jacob I'm telling you this guy እግዚአብሔር ካብ ላባን ደላጊሉ ጣልቃ አትዩ ሕጂ ድማ ካብ ኤሳው ግን በታለይ ተቲአ እንታይ ገይሩ ንደቁ ኸፋፊሉ ነድስቱ ኸፋፊሉ ሲ እንታይ ምስለኩም ተ እዚ አቶም ቶሞቱስ እዚ አቶም ከአክተርፉ እዮም ስለዚህ somehow I mean that guy is and somehow I don't understand ነፍሱ ከደህን ግና ነሱ ብድህሪት what happened is this is it a person who have an experience of Bethel he understand if God doesn't intervene አልቃተ ዘይአቱ ነዚ ነገር ዝመውጽይ የለን ስለዚህ ከም ልማዱ ድማኒ አበረኻ ንበይኑ he was waiting ምክንያቱም አብቱም በጸልማትን አበረኻን ይተራኺቦ ሕጂ ድማ he is waiting where in the middle of nowhere እንዳትጸበይ ይኸሎ መን መጪው አምላክ መጪው አትጸልማ እግዚአብሔር መጪው and he knew it ሒዝዋ ምክንያቱም there is no way ካብ ኤሳው ክድሕነሉ ዝኽእል መገዲ የለን listen to this ቃል ዝኾነ ይብል ሙሉእ ለይተ ቃል ሰሓዲሉ ተዘይባረካኒ ከምዚኦም ዝኣምሰሉ ጨከንቲ ሰባት እግዚአብሔር ይደሊ እዛ ምድር እዚኣ ተዘይሂብካና ኣይሓድገካኒ እስቲ ኣይሓድገካኒ ንበሊና እግዚአብሔር ንበሊና ተዘይባሪካኒ ኣይሓድገካኒ እግዚአብሔር እዛ ምድር እዚኣ አሊፍካ ተዘይሂብካኒ ተዘይባሪካኒ ይትካብ ለለ ተዘይኮይኑ somehow እግዚአብሔር አምላክ ተዘይባሪካኒ ሓድገካኒ he was a fight na'am is a big so I know you know what happened is ጨምዲዱ ሒዞ ሕጂ እንታይ ይዞልሲ ያዕቆብ እንታይ ሉ ሒዞሎ እቲ ሕጂ እንታይ ኮይኑ መስሎም ቃልሲ ግደፈኒ ኣይሓድገካን ሕደገኒ you know they were the whole night ንሱ ድማኒ እንታይ ገይሩ ለመስለኩምሲ this is my survival life and death ብጀካ እግዚአብሔር ካልእ ክደ I want a sign ምልክት የድልየኒ ነው ንሓወይ ክራኸበሉ ዝኽእል ምልክት ትበንለካ it wasn't ናይ ኤሳው ነገር እግዚአብሔር መንገድ ገይሩ but the place he is there ሽሙ ተለዊጡ because now the nation of Israel has to be formed Bethel is a revelation of God but Peniel is a change of character ባህሪያቱስ ተለወጠሉ ሽሙስ ተለወጠሉ ተስፋታቱስ ተለወጠሉ እግዚአብሔር safety God gave him a mark it's another dimension እግዚአብሔር ካብዙ ጽዩ ናብዛ ዓበየ ደረጃ ሰማይ ዝኽፈተሉ ጰኒኤል ኢሉ ምክንያቱም ፀሓይ በሪዋት ላይ እግዚአብሔር ተዛሪብኒ እንታይ ተኸፊት ነቱ ቦታ ሽም ዘውጻሉ መን it's a place Peniel where God intervened ጣልቃ ዘአትወሉ እግዚአብሔር ድዛረበሉ now let me take you to the final ከመጽ ከሎ ኤሳው ክንዴ እንታይ ገይሩ ይመጽዘሎ ሰይፉ መልሕ ይመጽዘሎ ግን Peniel's experience does something ኤሳው ምስራኤስ ደንገጸ ይብል ሰይፉን አብሰጎሙት እንዳነበ ሓቂፉ በኸይብል
ዓመታት ዝሓንሓነ ሰብ somehow ምስራዩ ግናሲ ከም በረድ ልቡ መኺኹ ሓዊሉ ሓቂፉ ሃር ገጸ በረኸት ሒዙሉ መጽዮ no I don't need to ሓቂፉ ናና ይምሳይልዎ no ይልዎ I'm staying here ቀሲለ ኸይ ዘንትሪአን ዘለኸ ዓቕመን ውሕድ ሰዓተን ከም ዓቕመን ጌረ ኸይደ that's the heart of a shepherd ናቱ see እትነተና ባጊዕ እስካሐስየን አይደለኝ but this was the biggest mistake that everybody makes now I hope that you take this one ያዕቆብ ኣብ ቤትኤል እዩ ምስ እግዚአብሔር እንታይ ዘኣቶ እንደገና ሀት መምጽዓ እንተ ዳይኑሲ ነዛበት እዚያ ቤት አምላክ ትሆን I'm coming back ይሎ እግዚአብሔር ካነ ግን ምንታይ ኸይዱ not secular the word secular ማለት ጾር ማለት ችግር ማለት ክብደት ማለት instead of going ናብቲ አምላክ ተስፋ ዝሃቡ ናብ ቤትኤል now he find a place መሬት ገዚኡ ምስደቁ already እግዚአብሔር አስፈልና ለዚያ and he was staying there little did he knew that God remembered his promise don't you ever give God the promise and take it back eat it back no that will be what caused devastation you bring curse into your life and of seconds ተፈጸመ ነገር it was unbelievable Diana ወደ ተዓደታ ገርዋ አሚጽዋ ማን ይነሩ ለዊ and መናሴ ደም ነሩ ሲምዖንን they made እንታይ ገርም ስለኩም ነቦም it's okay ምናቱም ተወደ ዓደኸ ስለ ዘፍቀር ሐምራ ዓደሊ ግን they ተኸማኺሮም ግን እንደ ሕርዳ ተገዚረን ነው I mean Jacob when those guys went ተገዚሮም አብቲ አትዘሕምም ክንቀሳቀሱ ዘይክሉሲ በስሕለት ገሮም ስነቶም ደቂ ዓድስ ታገበሮም ቀተሉ Jacob he was so devastated ኣብ ከምዚ ኩነታት ውሽጢ when you're not in the right position and place the promise of God the perfect will of God for him is to be in Bethel some are amentalos lokumsi kamti naami na daik na maab keret that was not the perfect will of God amma abd man tayera sab'a dekan atya zahat sabat allo ka Bethel nam tay zkhodu amma abd ma kisara izan ሞት ይዘና ቤተክርስቲያን ምን ለዋት አይዋት ይዋት ታዲያን እግዚአብሔር መታቲ you may be in the perfect will of God you may miss it እግዚአብሔር ግን ሕያዋይ ያዕቆብ ይሎ you started from Bethel you go back to Bethel ያዕቆብ ተረዲዋ ስለዚህ እንታይ ገሩ ተቅሊሉና ምንታይ መጽዩ ሕይወትና ቤቴል ተመለሱ my message is over go back to Bethel don't you get out of the track of God زخلو زصنحنان زخلو እግዚአብሔር ዘንበረና for this reason you cannot survive another year without being in the perfect will of God እግዚአብሔር ከባረከካ ሁሉ እትበረከትቲ ሕዋቴ እግዚአብሔር ነው በረከት ምንጭ when he has given you you have to come back and give what it deserves to God أشركم تبلعوا سوات you just are joking نأملاق قبر الله يتولوا مخناتهم قاعد فتنينيلو Jacob lost the most precious thing of his life almost he would have lost من እግዚአብሔር ታይሎ okay before قد مخال ነገር موسى حجنا متى يتملس let me finish with this one Bethel is an experience and a revelation and it's a place of promise you must have an experience of Bethel survive ammentai Karan is not waste of time it's in the package but zuhat labanat allo they are too expensive amestiyom misused but abzu kullu ግን ምን አለው እግዚአብሔር አለ
when the fullness of time እግዚአብሔር ጊዜ መስመለግና እግዚአብሔር ይደፋካይ God will do it. Don't do it by yourself. ራድ ጊዜ አገልግሎት ከገድፎሉ ዝደሊ ብዙ ጊዜ ነው I'm looking for Joshua. I'm tired. I told my church I am now. I just want to rest because ministry is a hustle. I love comes in amets አሁን አገልግል it's okay. Pastor could ከሆን ከላገን it's just a lot of ተሰብረህ ተተስ and some people I mean they don't understand you even they accuse you. You are just a trash of everybody throw things. It's not easy. እግዚአብሔር ግን አጸጋህ Now listen. God brought him back to Peniel and I'm sure what Lomi track natatkum abe comes a lifeletne but God is saying let it be a final destiny in the house of God. Istafa odi he did the best na ምንታይ ተመሊሱ na ቤት አብኡ ተመሊሱ could be more damage out ተጸና how many of you are በልብኩም በህይወትኩም በሁነታትኩም ከቤት እግዚአብሔር ዘንበልኩም maybe even the body is present but the mind is absent your spirit is not revived get back to Peniel ሎሚ እግዚአብሔር አምላክ ነዛ ማህበር ዚአ እዚህ ዝደልሎ ስለዚህ ህዋት now is the time for you ዘመን እሳያት ጽበየም ነገራት አለ ሎምሸት I'm going to pray እግዚአብሔር ጸጋ ኸበኒ ጸልዩ I'm going to simply preach one thing ነዛ ማህበር ዝተዋበ ምክንያቱም እግዚአብሔር I just prayed this morning and I was toasted and God says that ነዛ ማህበር ዚአ ነገራ ዘለካ ነፍሳት ከመጻየን መርበብኩም ዘርግህዋ ነው አኺሉ ዝተርፍ መንበር መርበብ አዳሉ ቶም ዝመጹ ድማኔ ዓሳታት ጥርሖም አይኮኑም ገሊኦም አፉም ወርቅታት አለውን Tonight is going to be a glorious night. Why don't you stand up on your feet? Itkum hafa bilkum. I mean, I station comes along my fellatne. But all is well. All is well. All is well except that you are not upsetting. If you are there, get back to Bethel. All is a process toward the promise. If you are in Bethel, you're going to get an experience of God. You're going to have a revelation of Jesus Christ. If you are in Karan, it's there what the promises are going to come. Hallelujah. You're going to find things. It's going to happen. You're going to learn things. But if you are in Peniel, Peniel Ishima. I was not going to call her Peniel. I was never really planned to call her Peniel. But Peniel Tulad Kalla, I was there. And I felt like Jacob struggling the whole night. She would not come out. She would not come out. It was day. It went 12 hours. I mean, it was struggle. I say, this is Peniel. God have seen. God has done great things. Lomi Peniel Konel Kumi. ጭንቀትኩም ወርደትኩም እግዚአብሔር አምላክ አብተግረውም ከወኩሚ ፀሐይ ጽድቅ ከበርሃልኩሚ ሰማያዊ ነገር አብዮትኩም ከገለጽ ንዓመታት ተጸበኹም ነገራት እግዚአብሔር ከገብረዩ ኢድ እግዚአብሔር አምላክ አብዮት ካትሕይልያ ዝናኡ ሐሳባት አትሕቶም ዝራኡ ሐሳባት አልዒሎም ክልዩኻይም አረዛ አመና አሜን ይበል ሃሌሉያ ኢየሱስ ጌታዬ I am prophesying I am speaking God I am speaking right now God this place is going to be a place of an sanctuary of our sanctuary of God. እግዚአብሔር አምላክ ነዚህ ቦታ እዚ በክብሩ መልአይ እግዚአብሔር ዝገብሮ ነገራት አለ ሃሌሉያ ወፂኻ በሰላም ክትመለስኻ እዛ ዓመት እዚ ዝመርዓው ሓዳር ዝገብሮ ዝውለዱ በሪ ዝመውት ሰብኣይ ክህልውኒ ዘንቀብ ሰብኣይ ክህልውኒ እግዚአብሔር አምላክ ቀብር ዝበሃል ነገር አይክትረኒኻ መቃብር ዝበሃል ነገር ካብዝ ማህበር አይክትረኒኻ እግዚአብሔር ግን ሃሌሉያ one after another መውሳክ ኸውኒ ምስሳን ኸውኒ መብዛቅ ኸውኒ እግዚአብሔር አምላክ አሚወት ካውሽቲ ዝገብሮ ነገራት አለ እቤት እግዚአብሔር ክግለጽ ኢድ እግዚአብሔር ክዝርጋሂ እዳኩም ዓፋ ቢልኩም ሃሌሉያ እዚ ርስት ጻድቅ ይዘዋ እግዚአብሔር ካብ ትኽነት ከውጻካይ ካብ ልማኖ ከውጻካይ እግዚአብሔር በክብር
كملالسكاي نعاز تباهله سيطان زمدبو كم سيول زتلاخ كفوز هنا عبدور كخيت كاي كبتصحني اتستمنى خايا بعنتا غتريخا دقخا ورست زامدر تبايلم كصواعيم سم እግዚአብሔር አምላክ በخبري كغلط هاللويا هيد እግዚአብሔር አምላክ هاللويا some of you may be አፍካራን ይሁን ዘለኹም but now even አፍካራን ታሎም wait for God ምክንያቱም እግዚአብሔር ሳይን ከበካይ this is the time to go ገለኹም ሰዋት እግዚአብሔር ከይበለኩም ስራሃ ይትለውጡ እግዚአብሔር ከይበለኩም ከተማ ይትለውጡ እግዚአብሔር ከይበለኩም በተክዛና ይትለውጡ when the fullness of time come ና ጰኒኤል ትخدሉ ካብ እግዚአብሔር ትሾምሉ ሽምካ ዝልወጠሉ አገልግሎት ካዝ ጀመረሉ ከኸውን but when you are in Haran things are going to come together it's going to join together that is the process before the progress it come half I release the anointing you see the unction to function cannot function any longer without the unction oh my God appointed zone ሰባት አለው እዚ ሽምኩም ዘይፍለጥ ወይ ድማ አለና appointed by God نعب نجر እግዚአብሔር زحاريكم زونكم but you may be on abkaran ክትሉ ትخليهم soon you're going to experience Peniel soon you're going to see that but be careful don't you sway yourself to second stay on balance ዘመርት ኾጽዮም አደነቅት ዝኾነ ዘመርቲ አገልገልት ኾጽዮም ዘገርም አገልገልቲ ዝውለዱ ቆልዑት ኩላቶም ዝተኸትፉ ኾንዮም ተሓፀይ ኾንዮም ንስራ እግዚአብሔር ሳሙኤላት ኾንዮም እግዚአብሔር በክብር ሳሙኤላት ክውለድዮም ዳዊታት ዳንኤላት ክውለድዮም ይህ እግዚአብሔር ክትሕይል ሃሌሉያ እንዴት መልእክት ተቀበልኩም ማዘላ አሜን Peniel a place of a revelation of God Peniel is a place of a change of character a name it's not ka ጻውኢት ka ትፈልጠሎ አጥቂካን ቅብአት ስለብሰሉ ፀሐይ ጽድቂ ዝግለጸልካ ምልክት ዝግበረልካ because እንታይ ብዚ كوانا نتخلو سعوسي محكولت انت يقبرو قوت ايبل يا كخيد كل خاب تابوتات يا تقلين دابل يخيدو God is going to put a sign سب كل زفلت انا يبرخت ملكت قبر الكاي مزارب برختن مزارب تأمرات قبر الكاي يسوس قويتاي زيابير يمسكنك الله سلزن معلتا زياتن نزم حبر زي باركو زيابير another year of blessing restoration بركات بزيلك قبل عليهم يهون تبارك God bless you thank you give God the glory عبي زغنا دمت خبرنا እግዚአብሔር هابوين thank you እግዚአብሔር ይመስገን እስኪን መወዳታ በጭብጨባ በእልልታ ነዝጎይታ ዘኸነ خبرنا እግዚአብሔር ይባረክ ሃሌሉያ ክብር ሁሉ ለአምላክ ዳውና ነዘርገሞ አመስግና ሆነደና እግዚአብሔር ይባረክ we will move into our destinies አፍጻሜና ክንሰገሪና ሃሌሉያ እስኪ ዳውና ነዘርገሞ ነመስግነው ነጎይታን መወዳታ ዛብለሌና አስተዘርበቃል ሃሌሉያ ሃሌሉያ ይፈጸም ንሱ ተመስገን እግዚአብሔር ሃሌሉያ አገልጋሊ ቴድሮስ ናብዘ ጽዎ የሞሎ ማልቲ ስለ ሁሉ ነገር ተጠቅለላ ቢሉ አመስግኑ እግዚአብሔር ይባረክ በዘም ዛዝሚና እግዚአብሔር ይመስገን ኢየሱስ ጎይታዬ ክብርና አምላክ ይሁን ጎይታና መስግነካለና ጎይታ ክብርና አባኻ ነምጻለና እግዚአብሔር ነዘን 15 ዓመታት ብጸጋኻ ብፍቅርኻ በሁሉ ምክንኻን እግዚአብሔር አብዚ ስለዘብጻሕካና ክብር ሁሉ ንዓኻ ንህባለና እተንስኻ ተሐስበልና ሐሳብ ሰሓንን ጽብቕን መፈጸምታን ተስፋን ዘለዎ ስለዝኾነ እግዚአብሔር ክብር ሁሉ ናባኻ ነምጻለና ሎሚ ብዝተማሃርናዮ ትምህርትታት ኩሉ ብዝመጻና እግዚአብሔር ናይም ትንቢት መንፈስ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ኩላትና ከንትስ ነትንስኻ ዘሐሰብ ካልና ነገር መእንታን ክንገብር እግዚአብሔር ክንልዓል እግዚአብሔር በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ጸልለኹ ክንተብዕ እግዚአብሔር
ክንወጽሞ ክንወርስ እግዚአብሔር በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ከምቲ ተዛረብካዮ አብዮትና ይኹን ብላለሁ ጎይታ አብ ነብሶይ ከፍና ከሙ ይኹን ብላለሁ ጎይታ አብ ደቅና እግዚአብሔር ከሙ ይኹን ብላለሁ እግዚአብሔር በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አብ ነብሶይ ከፍና ከሙ ይኹን ብላለሁ ለዚህ ድማ ስለትገብሮ የመስግነካለሁ ጎይታ ክብር ሁሉ ንዓኻ ይኹን በሽም ኢየሱስ እግዚአብሔር ይባርክኩም በሰላም ኪዱ አው ታኽስታይ ታ ፕሌጅ ዝመላእኩም እንድሕራሊኹም ንገዛ ይሐውና እንደሃብኩም መኺዱ ጎይታ ይባርክኩም